ndifuza ko tujya muri Arabia Saudite tukarebera hamwe ariho duhera mbere yuko tuza kuza muri Afrika ndetse no mu Rwanda. Muri Arabia Saudite ku munsi w'ejo Samir hari umukino wa nyuma wa Super Coupe Espagne, Barcelona n'ikipe ya Madrid byatumye bafata Mbappe yagiye wenyine yanagezeyo bamutumye yaragiye yambaye neza we abatamu bafite amafaranga kandi agaragara kabisa banakeye meze neza ibintu biri ku murongo. Urumva imikino kimwe cya kabiri yatangiye kuri uyu wa gatatu nibwo bakinnye kimwe cya kabiri kirangiza ikipe ya abundi muneni igikoni Super Coupe Espagne bayikina mu buryo bagize mu buryo bwo gucuruza bahitamo ko amakipe abiri yahuriye ku bukino nyuma Copa del Rey ubwo ni Real Madrid na Barcelona izo zakinye final ubushize muragiye ku gitego cya Jire Kunde cy'ikinyuranyo cyo ku minota y'inyongera mbere yuko bajya muri penalty. Hanyuma hari amakipe abiri muri championnat nanone ya mbere nanone tusanga Real Madrid na Barcelona bwahita hazaho ya makipe nanone yaje ku rutonde rwa mbere rwa championnat y'umwaka ushize ariyo Athletic Club de Bilbao ndetse na equipe ya Atletico de Madrid. Ubwo bahita bakuruwaza ikipe ya mbere muri championnat igakina n'ikipe ya gatatu igakina n'ikipe ya kane ari Athletic Club de Bilbao hanyuma ikipe ya kabiri igakina n'iya gatatu. Ni nako byagenze ikipe ya Barcelona yatsinze ikipe ya Athletic Club de Bilbao bitego 5-0. Bilbao iyi minsi kubera amafaranga yajemo bizayisaba ko ihindura politike niyo idahindura politike bizayigora kuko n'amakipe mu Budage bara nicyo kintu cya mbere cyatumye amakipe y'amateka agenda arangira. Amakipe nka za Schalke 04 yumvaga ko agomba gukinisha abakinnyi bo muri Rhineland cyangwa se kubaka abakinnyi bashingiye bazi neza umuco wayo bakaba aribo bakuza. Amakipe nka za FC Kaiserslautern nabisiko zahiye nazo zari amakipe yakoraga abakinnyi benshi batandukanye ariko byarangiye nazo zisa nkaho zigiye. Bilbao nayo ni ikipe ibarizwa mu gace ka Basque. Agace ka Basque ni agace kari hagati ya Espagne n'Ubufaransa kakaba kazwiho ko kagira abakinnyi bakomeye bo biyumva ko ariko gace kagira abakinnyi bakomeye ku isi. Ba Bilbao bakaba barafashe umwanzuro ko nta mukinnyi utarakuriye cyangwa uvuka muri ako gace bashobora kuba basinyisha. Niyo mpamvu usanga nabo kubijyanye na palmarès yabo atari ikipe ifite ibikombe bifatika cyane kuko ntiwavuga ko ukinisha abakinnyi mu gace n'igihugu ari igihe kibona gishaka nk'umunyezamu kikamura bikaba ngombwa ko kinatirariza uwo handi kugira ngo kirebe ko cya performinga neza cyangwa se cyahangana ku ruhando mpuzamahanga mu bijyanye na siporo runaka. Bilbao ubona ko yasubiye inyuma urebye abakiri gukinisha ba Vivian yagize igihe kinini cyo gutwarwa n'aba basore b'abanyagana bakuriye muri kara gace bwo ni Iñaki Williams na Nico Williams ariko ibibazo by'imvune byatumye basubira inyuma ubona ko batari kubatwara cyane. Undi musore wabatwaraga no witwa Sunset nawe arimo aragenda amanuka hasi. Aba ba Dani Vivian ubona ko nabo urwego rwabo ruri gusubira hasi. Munyezamu Nayi Simon ubona ko defense babyaye ngombwa ko bajya kugara ba Emerick Laporte n'abandi batandukanye. Bilbao rero yariye 5 iva mu nzira. Hanyuma hazi ikipe yitwa Atletico de Madrid n'ikipe yitwa Real de Madrid. Real Madrid na Atletico de Madrid Atletico ishobora kuba yitsinda muri championnat ariko bisaba ngo ni match y'igikombe ngo ni match ngo decisive knockout wisinze ukundi Real Madrid bigenza uko dusuye inyuma muri za Super Coupe turibuka cyagiye Ramos abwira Fede Valverde ngo kirihi musinze muribuka iyo match contre attaque ya Morata bagiye gutsinda Real Valverde akamukorera ikosa ryajemo kuva mu mutuku bikarangira ku Frota nayitsinze Real Madrid ikabatsinda ikajya kuri final. Bakinaga Real Madrid idafite Mbappe wagize ibibazo by'imvune mbere yuko ikina na Atletico rero bashiye gutsinda ibitego 5 itsinda Betis harimo 5 by'abakinnyi bose bakuriye muri Academy ya Real Madrid de la Fabrica ubwo ni ibitego 3 bya Maestro uyu mwana Gonzalo Garcia kongeraho igitego cya Fran Garcia abana bagiye bakurira hariya muri Academy ya la Fabrica. Hanyuma batsinda ikipe ya Atletico de Madrid ibitego 2-1 harimo igitego cya Rodrigo Gaos wongeye kwigarura mu murongo nyuma yo kumara imikino 30 datsinda igitego yaje gutsinda igitego. Hanyuma n'igitego cy'ishot n'ubu ngubu kiri gutrendinga ntushobora guscrollinga niba ukurikirana ibintu bya siporo kuri Instagram utabonye igitego cya Fede Valverde kufra yatsinze nziza y'ishot rikomeye cyane. Hanyuma bagabanya umwenda hazamo n'ibibazo hagati ya Vini na Erichoro wamubwiye ngo ngazakwirukana yaramubwiye ngo ngazakunaga hanze ngo Florentino Perez yaramubwiye ati yaramwubonye amwegera aramubwiye ati ariko Vini narabikubwiye ati nakubwiye ko Florentino Perez azakwirukana ati kandi wibuke ko nabikubwiye ati icyo kintu wicara ukizi na nyuma azakongera aramubwira urabona abafana bari kuzominga bari kubuwinga tumva ubutumwa bw'abafana oya kuko urumva Vinicius Junior ukizemo n'ikipe y'igihugu ya Brazil amaze imikino 19 adatsinda igitego
imikino 19 umukinnyi uhagaze kandi noneho yisubiye inyuma mu nkuru ziri kumuvugwaho ari gukundana n'umugore w'abana batatu witwa Virginia. Abafana barimo bamubwira rero ngo va mu rukundo dutsindira ibitego cyangwa tuvire mu ikipe. Bamuhaga obsebye. Urumva biri kuzana nyuma y'aho amasezerano ibiganiro bihagaze hagati y'ikipe ya Real Madrid. Ibiganiro babaye nk'aho bahita babihagarika. Ni Real Madrid yitwaye neza gutsinda Atletico Madrid udafite Kylian Mbappe rote. Navuga ko ari akazi katoroshye kuri ekipe ya Real Madrid. Bari yakoresheje Gonzalo Garcia uyu mwana mbere y'iyi match ya Super Coupe yari yatsinze ibitego bitatu bakina n'ikipe ya Real Betis. Mutoza Xabi Alonso n'undi wamutweretse mu gikombe cy'isi cy'amaklebe kivuguruye yongera kumwizereramo aramureka cyane iminota 90. Wabonaga cyane cyane Real Madrid nibyo Rodrigo Goes ari gutwaza ekipe kuko sibye ibitego bibiri yagizemo n'uruhare. Ariko nawe ku giti cyo wabonaga ari nandi maukaziyo yagiye ahusha amashoti yagiye atera umuzamu ya No Black amapasi yagiye ahereza aba basore ba Jude Bellingham ndetse na ba Gonzalo Garcia. Wabonaga Rodrigo Goes ari watwaye ikipe ya Real Madrid kuri la match kandi birakunda yigezayo byibuze Xabi Alonso akuramo ikindi kintu cyo kuvuga ngo tudafite Kylian Mbappe rote nyende watubera intwari y'umukino. Byarakunze Rodrigo Goes arabikora. Ikindi byabaye mahire kuko yurebye muri match muri rusange Vinicius Junior niwe mukinnyi wari ufite amanota make mu bakinnyi bose babanjemo ku ruhande rwa Real Madrid. Sibye uko gushyamirana n'umutoza Diego Simeone ariko byanahuriranaga nuko mu kibuga byari byananiranye bagira amahirwe Rodrigo Goes arabatwara batsinda ikipe ya Atletico Madrid. Wabonaga Diego Simeone ari kurwana cyane no kubaka defense nshya. Iyo urebye baba Jose Maria Jimenez ni umukinnyi nawe ugenda byinavamo bitwereka ko uyu mwaka ushobora kuba nyuma mu ikipe ya Atletico Madrid y'umudefenseur. Abantu bari bazi ko ari uzayiyobora agafatanya na Roberto Norma ariko Roberto Norma nawe yaje kugira akabazo k'imvune. Uyu mudefenseur unakinira ikipe y'igihugu Espagne wanabanzagamo amera nk'agize shit. Rero uyu munsi bari gukoresha David Anko ndetse na Marc Pubir. Uyu mwana ubundi Marc Pubir na academy graduate yajyaga akina iburyo kuri kabiri cyangwa se akaza hagati kuri nimero 6 ariko yatangiye kumutegura muri axe. Wabonaga byamugoye n'ibitego batsinzwe. Wabonaga defense yabijegajega kuko kugera ku muzamu ya No Black byari byoroheye cyane ikipe ya Real Madrid. Gusa kandi navuga ku ikipe ya Bilbao mbere yuko wenda umuntu agaruka no kuri Clasico. Bilbao ari critique zanatangiye nabonye byaratangije no kuba ibibazo. Iyo urebye umukinnyi Inaki Williams Nico Williams uyu musore muri iyi minsi ntabwo abanye neza n'ikipe ya Atletico Bilbao no mu mibare no mukinnyi wahagaze nabi cyane muri iyi season. No kuri match no bakinnye na Barcelona umutoza amubanje hanze abantu bategereza ko aza kumuzana mu kibuga baraheba aramwihorera match irangira. Abantu batese kubera iki uyu mukinnyi atari kwitwara neza. Ese cya kintu cye cyo kuvuga ngo arashaka kujya muri Barcelona nicyo umutoza agendeyeho yanga kumukinisha Ernesto Valverde. Rero biri gusa nka equipe ya Atletico Bilbao batangiye no kugira ikibazo nabonye mu bigendanye no kwibaza ngo tese abakinnyi kuko na equipe y'ubucuruzi aya ma equipe umukinnyi yitwaye neza aragenda. Birebye Nico Williams uburyo banze kumutanga ku gaciro kafatikaga icyo gihe Barcelona imushaka. Wareba ubu buryo atitwara neza n'ubundi ku isoko azaba ari umukinnyi ku giciro uzaba ari no hasi ya kimwe cya kabiri cyayo bagombaga kuba. Equipe nayo ikagira ibibazo by'imvune na 11 badahinduka kubona ko equipe ya Bilbao no muri championnat ihagaze nabi. Uganye rero kuri Clasico avugaga kugarura Kylian Mbappe rote bifite icyo bivuze ku ikipe ya Real Madrid. Ntabwo umuntu yabirenza ingo yibenda reka bari cyo duheraho. No mukinnyi kuva kina n'ikipe ya Barcelona ageze muri Real Kylian Mbappe rote amaze kugaragara muri match 9. Muri izo match 9 ikipe ya Real Madrid yatsinze 3 itakaze 5 banganye imwe yonyine. Kylian Mbappe rote muri izo match 9 amaze gura na Barcelona amaze kwitsinda ibitego 12 atangamo na assist imwe. Urare rw'ibitego 14 muri match 9 Kylian Mbappe rotayura na Barcelona. Bivuze iki? Nibyo Real Madrid ishobora gutsindwa n'ikipe ya Barcelona ariko Kylian Mbappe rote muri match kugira ngo asoke na gitego byo biragorana. Rero ni turufu ku ikipe ya Xabi Alonso kufite umukinnyi nguwo Barcelona ibizi ko nubwo yatsinda umukino mu byo bategura bagomba guteguramo imibare yo kuza gufata Kylian Mbappe rote. Abantu barabyibuka tsinda na hat-trick tariki mu kwezi kwa 5 2025 ubwo yakinaga na Barcelona retour ya championnat ibitego 4-3 abantu ntibazibagirwa iyo match. Kylian Mbappe rote atsinda mo hat-trick mu mateka maze gutsinda Barca hat-trick kuri Camp Nou na Montjuic. Ibibiri bitandukanye. Urumva rero Samirino nashizemo n'indi statistique yatuma Barcelona ujya gukina na Real wumva ko Kylian Mbappe rote ahari nawe ubumva kudatuje muri wowe.
gusa ikindi ku ikipe ya Barcelona Samir wabonye ko kuri match y'ikipe ya Bilbao babaye nkaho abakinnyi amwe namwe batabakoresha. Iyo urebye nka Robert Lewandowski yabanje kuri bench, abakinnyi nka Lamine Yamal abanza kuri bench, wabonaga umutoza asa nk'ashyiramo imibare yo kuvuga ngo anabareserve kuko byaramworoheye cyane kwita akubita ikipe ya Bilbao mu gice cya mbere. Abasore nka Roni Bardaji yitwaye neza, Raphinha watsinze ibitego 2 muri iyo match. Ferran Torres yongeye kugaragaza ko mu gihe Robert Lewandowski imyaka muri iyi minsi bitamworoheye, n'undi Ferran Torres ashobora kuzajya aba ari umustata. Robert Lewandowski rimwe na rimwe akamukorera mu ngata. Performance zidasanzwe za Firmino Lopez, Pedri na Frankie de Jong bongera guhuza. Urabona ko n'ubundi ntagindutse Barcelona iraza kuba yubakiye kuri 11 yabo badahinduka. Ni Yohani Garcia, ni Jules Koundé, Alejandro Balde, Pau Kubarisina, Eric Garcia bakagaruka cyangwa se akazana wa musore n'ubundi Gerard Martin muri axe amushakamo za services z'umudefanseri w'imoso amufasha gutangiza umupira. Pedri na Frankie de Jong, n'ubundi imbere yabo hari uyu musore Firmino Lopez, Raphinha na Lamine Yamal mu mpande bagaragiye Ferran Torres Garcia. Urabona ko n'ubundi ku ikipe ya Barcelona ishobora kwarinya 11 babo beza bumva bizeye, dore ko bagize amahirwe bakinnyi babo bose bari kuva mu mvune. Ariko ikindi twavuga iturufu ikomeye cyane, HANSI FLICK kuvagera muri Barcelona yageze finale ntaratakaza igikombe na kimwe. Yego, HANSI FLICK yageze kuvagera muri Barcelona, iyo yageze finale gari gutwara igikombe. No muri Bayern Munich iyo yageze finale atwara igikombe akitoza. Ni umutoza ibikombe rero biraza gukomerera Xabi Alonso nawe atakaje iyi match ngo imibare ishobora kumuganisha habi. Byakongera bikabyutsa asubira warudubi rwose gahunda yo gushaka uburyo bahindura umutoza cyane ko ubona ko hari abamwemera n'abatamwemera. Ni match ikomeye, ni umukino wa El Clasico wari ukomeye igihe cyose kuko ni amakipe ahangana kandi buri gihe cyose umukino wose bahuye uba ufite igisobanuro gikomeye. Ni Super Coupe ya Espanya bongera amafaranga, buri amakipe anagomba kugabana miliyoni 23 z'amayero, bakayagabana bashingiye kuri visibility uko ya makipe arebwa ku mateleviziyo ndetse na impact cyangwa se icyo yazaniye rino rushanwa mu gukundwa kwaryo. Abwo ekipe ya Barcelona urebyeyo abakinnyi basanzwe bari gukina nibo bahari, binatekerezwa ko nabo bashobora kuba babanza mu kibuga. Usibye nka Lewandowski ubona ko muri no minsi asa nkaho Ferran Torres nabonye ko niyo mutozo ba prefer, ariko aranamutsindira. Torres igihe cyose bamwizeye atanga umusaruro bitandukanye na Lewandowski, ubona ko ari ukuntu ubona muri no minsi bidahagaze neza. Na Real Madrid ubwo cyaba gitunguranye ni Mbappe ushobora kwinjira muri 11 cyangwa akabanza ku ntebe y'abasimbura, bitewe nuko wenda yaba ari kwiyumva kuko byasabye ko bamutera ibinini bigabanya urushinge rw'ibinini, urushinge rw'umuti ugabanya ububabare uburibwe. Uzi ko nka Ferran Torres tuvuga muri La Liga amaze kubatsindira ibitego 11 na assist imwe, uruhare rw'ibitego 12 muri match 18. Wareba muri Champions League amaze kubatsindira ibitego 2, ubona ari uhagaze neza. Gusa kuri iki twavugaga Barcelona yifite abakinnyi bose. Samir urebye kuri defense ya Real Madrid niho hari ikibazo. Ubushize Atletico Madrid igice cya kabiri yatangiye kubataka cyane, umutoza itakora choice yo kuvuga ngo rekazane abadefenseri benshi mu mutima wa defense, ko ari abanjeho Raúl Asensio del Rosario ndetse na Antonio Rudiger. Aza gukuramo Antonio Rudiger bigaragara ko bitangiye kunanirana. Yagaruye muri axe ore yakuye muri Raúl Asensio, agarura muri axe yitwa Chouameni, anahazana Rivaro Carreras, azana Ferran Mendy. Kuryo match agiye kurangira y'ikipe ya Atletico Madrid na Real Madrid, arimo akoresha Rivaro Carreras, akoresha Chouameni, akoresha yitwa Ferran Mendy bakina nk'abadefenseri batatu. Fede Valverde na Fran Garcia nabo bari mu mande nk'aba fullback ariko nabo batazamuka. Cyari igisobanuro kitwereka ko Xabi Alonso nibyo wagarura Kylian Mbappe, nibyo Rodrigo gozagaze neza, Mastantuano yaragarutse nawe yahawe iminota, nabo bakinnyi barahari ba Arda Güler yaje asimbuye. Ariko ikibazo gikomereye ikipe ya Real Madrid sibye kuba Chouameni na Kamavinga na Mediane bashaka kuyimetiriza neza na Dani Ceballos bari hafi bashobora kubakorera mu ngata. Ariko ikibazo gikomereye witwa Xabi Alonso n'abantu bafite impungenge abakunzi ba Real Madrid kuri Clasico ni defense. Iyo urebye Antonio Rudiger na Raúl Asensio
mu gihe cyose bagiye bafatanya ntabwo bigeze baba igisubizo. Ubone no umuntu Dini Hussein urakoze cyane. Dini Hussein bakina ibintu bimwe ntago bashaka umurisika. Ntago wamurisika kuko ni umukinnyi wakweretse ko akeneye igihe kinini cyo kugira ngo akire imvune neza. Birasa nkaho nibasubiza rero Tchouameni muri defense nanone ahita agira ikibazo muri mediane kuko Fede Valverde nawe ari iburyo ntabwo barizera Dani Carvajal. Ntabwo yamusubizamo ubwo nabo yatekereza Alvaro Carreras. Alvaro Carreras ku muzamuti wa defense kuko kuri gatatu afite option eshatu zose zihari yaba Alvaro Carreras ahavuye hasigara babiri. Ferland Mendy kandi navuga ko Ferland Mendy amaze kumenyera kuruta gukina zino match zikomeye kuko yari no muri equipe yatwaye Champions League hose yabanzaga mu kibuga no muri ama equipe yagiye atungura Man City yari ahari yaba muri Olympique no muri iyi ngiyi. Fani Garcia nawe numwe mu bantu ubona ko ibino Xabi Alonso ashaka gukina ari igihe nawe abifitingamo neza cyane cyane ku muvuduko we ndetse no kubasha kumara usibye ko wenda kuri lamine YAMAL bisaba kudefanda cyane. Niyo mpamvu ngiye na prefera ko mu gihe Carreras yabagiye mu mutima wa defense Ferland Mendy yabanzamo kuko ntabwo bisaba wa muntu uhindura amasantre kumwe na lamine YAMAL bisaba ngo abure umuntu uzi kudefanda neza 100% kandi Ferland Mendy kuri ako kantu akarusha Fani Garcia. Biteguye izakira Lazio bizaba ari saa moya z'ijoro. Hanyuma Inter Milan izakina Napoli ejo saa 3:45 match izaba ikomeye cyane. Hanyuma kuwa mbere ikipe ya Genoa izakira Cagliari bizaba ari saa moya n'igice. Hanyuma ikipe ya Juventus yakire Cremonese kuwa mbere isa 3:45. Hanyuma mu gihugu cya Espagne Championa La Liga iri buze kuba ikomeza ndetse hari n'umukino umwe warayubaye. Ikipe ya Getafe yarayitsinzwe na Real Sociedad 2-1. uyu munsi saa 9 Real Oviedo iraza kwakira Real Betis. Villarreal kuri Estadio de la Ceramica iri buze kwakira Deportivo Alaves saa 11:15. hanyuma Girona iri buze kwakira Osasuna isaa moya n'igice. mu gihe Valencia kuri Estadio Mestalla iri buze kwakira Elche uyu munsi saa 4 z'ijoro. Rayo Vallecano ejo ku cyumweru kuri Estadio de Vallecas isaa 9 bazakira Real Mallorca. hanyuma Levante kuri Ciudad de Valencia bazakira Espanyol isaa 11:15. hanyuma Sevilla nayo kuri Estadio Ramon Sanchez Pizjuan kuwa mbere isaa 4 z'ijoro bazakira Celta Vigo. aho ni mu gihugu cya Espagne muri La Liga ariko hari umukino ukomeye cyane uzaba ejo ku cyumweru isaa 3 z'ijoro. ni Super Copa de España. ikipe ya FC Barcelona izabikina n'ikipe ya Real Madrid. match ikomeye cyane na Isa match y'umuriro super coupe abantu babizi ko aho bitandukanira n'ibindi bihugu akenshi La Liga niyo ifite umwihariko. njya mbona n'Ubutaliyani yego bwo gukoresha amakipe ane. icyo gitekerezo cyanageze no mu Rwanda nacyo bari kugitekerezaho cyo kuba super coupe itaba y'amakipe abiri ahubwo ikaba nibura ane mu kuryoshya irushanwa. nari mvuze mu Bufaransa no mu Butaliyani nanone bazanye gukinira hanze y'igihugu kugakina kuri netre. baraza rero kuba bakina bazakina ku munsi w'ejo hagati ya Real Madrid ndetse na Barcelona. yanyagiye Athletic Club Bilbao 5 yaruhukije barimo Lamine Yamal ndetse na Lewandowski. batsindirwa n'aba Badri, batsindirwa n'aba Ferran Torres, Fermin Lopez, Raphinha, bose bagenda batsinda. urumva ko yavuze ngo reka kucyo nitegura reka ntwari igikombe gifungura umwaka wa 2026 bahari. ibyo rero ni nabyo Real Madrid yakoze imaze kubona uburyo iseze Atletico Madrid muri mu kavuyo kenshi cyane mu gutonganya abavini mu kugira gute mu kwica mu mutwe kabishwe babizi ko ashyira mu mutwe cyane nabo muri hafi bahise batumizaho Kylian Mbappe. bati Gonzalo Garcia ntago ari we ko twatakira iki gikombe ubushize ntago byagenze neza. Real Madrid irashaka kongera kwigaranzura Barcelona nk'inshuro yigaranzuye umwaka ushize. Barcelona batsinda 4 kikurikiranye. bavuze bati rero ntabwo twakina ntabwo twaba dufite imbaraga zihagije imbere y'ikipe yaruhukije abandi twebwe turi bwatokirwa na Gonzalo Garcia. ngwino Mbappe yageze muri Arabia Saudite baraza ko bakina finale ku munsi w'ejo saa 3. ni match ikomeye, match tatavuga ngo ni ingi izatsinda ariko
nibura Mbappe kuba hari ubwabyo hari icyo byongera nubwo Vini ntacyo ari kongera kuko amaze imikino 19 adatsinda assist nazo si nyinshi so rero na akazi gakomeye Xabi Alonso yashakaga Mbappe kuruta ibindi byose kugira ngo nibura ajye muri super coupe yiyizeye. So Traore hari icyo umuntu yakitega kuri iyi super coupe se Real Madrid ko yatsinze Barcelona mu mukino ubanza muri Championnat La Liga. Barcelona yakihimura uyu mwaka ikabikora nk'uko yabikoze muri season ishize itsinda Real Madrid kenshi cyane aho bagiye bahurira season ishize. Barca ni ekipe nziza ya generation ntoya urebye mu bo bakangisha. Yego. Ifite abakinnyi bakuru ariko abo bakangisha ni abakinnyi bato. Yego. So Real Madrid yo navuga ko abakinnyi bayo bayoboye barimo abo muri middle aged. Nka match ejo bundi umuntu wayirangije ni Fede Valverde. Yego. Wari unambaye brassard shot rikomeye cyane umuriro wowe uyu mugore yarishimye ararira ari amashoti umugore wayakunda kubira ni umukinnyi nyine uri decisive. So nibaza ko muri aspects zitandukanye zishobora gutuma umukino uhinduka ariko if I predict sinzi impamvu ubona Real Madrid n'ubundi ariyo iri favori kuri iki gikombe. uzi ko uwitwa HANSI FLICK mu nyibutse ntabwo muzatsindwa kuri finale nibyo Isa yatwerekaga amaze gukina finale 14 114 nono ikintu kinaryoshye uyu mukino nibuke ko umukino batsinzwe muri La Liga HANSI FLICK ntabwo ari yatoje yari afite ikarita y'umutuku hatoje Marcus Fog abantu bagiye bavuga bati udutuvune ba Raphinha nabo ba Rwanda whisky gutya na gutya kuri inshuro wenda Isa anatwereke no ku kajyanye na forme nama equipe yose agiye guhura ari mu bihe byiza ugiye kureba kuri match 5 zeruka yose yatsindaga yaba ari Xabi Alonso yarageje kongera gusubiza ibintu ku murongo harimo match zigiye zitandukanye bagiye batsinda musibyo Atletico Madrid batsinze biri kimwe muri semi final ariko bari banyagira Real Betis 5-1 batsinze Sevilla 2-0 igitandukanye ahangaha kuri iyi forme y'aya ma equipe yombi nuko Real Madrid yatsindaga nibyo ariko Barcelona yatsindaga with clean sheets. Defensive urabona ko Barcelona bimwe mu bintu byayiteye ikibazo no kuri classico y'ubushize nuko umutoza HANSI FLICK atari akabonye urufunguzo rwa defense yagegeza kuzanamo Gerard Martin ushize kuri Bilbao yageze ku introduce ubita Eric Garcia ibyo byose tugenda tubibona rero ni HANSI FLICK nyuma ya match ya Chelsea yaravuze ngo muzabona Barca isa nk'ari nshya kandi koko kuva icyo gihe match zijya muri 12 zikurikiranya bazitsinda mu firirizo match 5-0 kazo batsinda with clean sheets bageza gutsinda umubare w'ibitego bibiri byibuze usibye match ya Bilbao batsinze 5 Real Madrid aro yatsinze 3 itsinda 5 itsinda 2 ariko ubona ko ubwugarizi bwa Real Madrid butari bwiza rero ihuye na FC Barcelona nziza ku busatirizi nziza ku bwugarizi yagaruye no muri key players babo kuko nimba ubwira bati wo bita Raphinha arahari kandi he's in staggering form kuko kuva yagaruka n'umwe mu bantu bafashe equipe FC Barcelona kongera gusubira mu bihe byiza nujya kureba kuri attack yaba ari Lewandowski ndetse na Ferran Torres barahari bahagaze neza Lamine Yamal bushize yari yicaye kubera ikibazo yari yageze cyo mu nda ariko bivuga ko uyu munsi n'umwe mu bakinnyi bashobora kwifashishwa nujya kureba kuri bench turimo turavuga Ronny Balji urimo uragaruka mu bihe byo byiza arimo ageza kuba nawe yafata nabonye bamuhaye na nimero y'ibigwi baramini bahereyo nimero 19 wanagize match nziza na Barca na Messi yambaye nawe yatangiye kujya muri uwo mujyi wo kuba recognized n'aba coolers rero Ronny Balji aho ngaho hari Fermin Lopez wagarutse umwe bakinnyi nabo bahagaze neza cyane bijyanye no kure mu buryo ko kuri match ya Bilbao usibye gutsinda igitego yaremye uburyo bubiri nazo ni statistiques nziza zikuzana muri iyi match ni FC Barcelona yishimiye ko umuzamu Juan Garcia arimo aragerageza gukomeza kura buri munsi bivuga ko no muri international break kuri cyo mutoza La Fuente ashobora kuzamuhemba kumuhamagara ugiye kura muri defense Sofa Jire kundi wo bita Barde bamwe bakinnyi beza nabo bahari Sofa rero ni Barcelona itandukanye nimwe yatakaje kuri Clasico mu Real Madrid yo kuva nyuma ya Clasico hari gisa nkaho cyatakaye by'umwihariko psychologically bijyanye na vestiaire uburyo ihagaze twabonye na Vinicius Junior tubazo yagiranye na Diego Simeone ibyo byose bigira relation bigirana isano n'utwo tubazo n'undi ya Madrid ifite two kuba buri munsi wa Xabi Alonso ari ukutwemeza buri munsi nuko twemeza mu HANSI FLICK buri munsi nukuzuza inshingano ndetse na buri munsi no kugerageza gushyira itafari kunini mu rugamba rwo gushaka ibikombe rero y'umutoza ari muri zino situation zo kuba
buri match ari test, buri match ari iyo ya nyuma, buri match ari igomba kugena icyo avugwaho umwanzuro yafatirwa mu buyobozi bwa Real Madrid. iyi Super Coupe ni match ikunda gutuma abatoza batakaza amanota kubera ikintu klasiko ko Xabi umuvandimwe Karansoroti zimwe muri match zatumye atakaza amanota abantu bakamurunguruka ni match za klasiko yagerageza gutsinamo klasiko ebyiri muri enye yakinnye ibintu byararasura ariko yarakubiswe match nyakurenye bivuze ko rero ibyo byose nta cyizere bitanga cy'uko umutoza yari mu nshingano. Mbona ko rero kuri Xabi Alonso kuri finale ya mbere n'ikipe ya Real Madrid afite uwo bita Kylian Mbappe afite Vinicius nubwo amaze match 19 atagerageza gutsinda ariko ari kwakira Rodrigo Gozo uri mu byiza nyuma ya match ya Manchester City amaze gutanga assist 3 atsinda ibitego bibiri bivuze ko izo forme no kugerageza kuzirirahinga ariko ukaba na standpoint ukaba on point mu bijyanye na team selection yawe yagufasha kwikura imbere y'ikipe yose gusa na ubundi ni match ikomeye. Okay, so ni match rero izaba ejo ku cyumweru saa 3 z'ijoro. Ni umukino uzabera kuri stade nziza cyane hariya muri Arabia Saudite, ikaba ari stade yitwa King Abdullah Sports City iri hariya Jeddah muri Arabia Saudite. Ni stade yanakiniweho imwe mu mikino y'igikombe cy'isi cya 2022. Neko konkozi bara ni mubwira ni match ahubwo yakiniweho imwe mu mikino n'ubundi ya Super Coupe mu mwaka ushize. Siko mbivuze nkahita numva nkozi bara muri njyewe we nanjye ndabanje ndadigera off mark. So ubwo rero ni match iraba ikomeye cyane ejo ku cyumweru saa 3 z'ijoro rwose, Real Madrid na Barcelona kuri King Abdullah Sports City hariya Jeddah. So hanyuma twerekeze mu gikombe cya Afrika, igikombe cya Afrika 2025. Amakipe ageze muri kimwe cya kane kirangiza, andi yamaze gusesekara muri kimwe cya kabiri kirangiza. Hanyuma reka